Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue naik kapal. Terus? Airnya. Seberapa gregetnya lo? Woi, bilang woi. Ya, seberapa gregetnya lo? Kemarin gue beli bola. Terus? Pakai HP. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue naik mobil. Terus? Nggak ada setir. Seberapa gregetnya lo? Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue mandi ujang. Terus? Ujang duit. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue bilang begini. Terus? Pakai pulsa. Aku kita. Seberapa gregetnya lo? Kemarin tak sikat gigi. Terus? Pakai mundur. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gua jatuh dari sepeda. Terus? Sepedanya yang nangis. Seberapa gregetnya lo? Kemarin kita beli itu Lamborghini. Terus? Transport gantungan kunci. Seberapa gregetnya Jose? Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue main TikTok. Terus? Pakai kamera CCTV. Seberapa gregetnya lo? Kemarin kita makan stick. Terus? Stiker. Kita mau. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue beli beng-beng. Terus? Seberapa gregetnya lo? Kemarin kita makan tinotuan. Terus? Pakai tangan. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue naik kapal. Terus? Ada airnya. Seberapa gregetnya ente? Kemarin gue minum kopi. Terus? Diaduk pakai jari. Seberapa gregetnya lo? Kita coba dulu. Kita pakai ini. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue habis download Mobile Legends. Terus? Langsung dapat 7 miliar.